салом алайкум бачаҳакои мойкаи бардар дар мойка кор мекунад. Ина iPhone 15 Pro Max пачка харид, як калям падаркаш кардам. Ина iPhone 15 Pro Max пачкаи Тайланд нозан, Тайланд зура ихтор медонӣ ки телефону пачка ина сурат севгаздаги дорад. Ина ака акай наврӯз телефон чӣ хеле ака? 100%. Одамода чӣ гуфтани ака? Ако биён Аҳмад бигирен. Ай магазини акай спон бигирем бирен а? Магазини акай спон биён бигирен. Ина бародаро кадонтон мойка кор мекунен. Бача мойчико iPhone харидесан. Дига читон мефорад? Ина биен шумо ҳам бигирем бирен ина. Бача мойчика iPhone 15 Pro Max бақаб гӯш ки мара бақаб. Студенти я? Ина студентай? Ина мойка кор мекунад. Қан шабзана ман як вақт мойка кор мекардам. Ина студенти брада чӣ хеле мактаб дахе донишгоҳ биги катайка бига любой кас хеле биг. Мебини чӣ хеле катайки мекунӣ мегад ина дактарако шумо ҳам биен бигирен. Бача мойчика iPhone харida читон мефорад? Ина дига ягум дахил нест ина. Ина калям падарка ина бардаро кадонтон бихарен. Доставка то дари хонатон мекунем. Ира то мойкаро овардам. Чӣ хеле магазини акай спон чест ния? 100%. Бием бигирем бирена. Ина бардаро марҳамат чӣ гуфтан? Ягум тани биям бигиран нагиран? Биям бигиран бирава. Ина калям падарка пачка iPhone 15 Pro Max нархиш 1,5 миллион сом. Ина бардаро марҳамат лайкро бизанед. Видеои нав мекунем шумо дамя.